ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Umunyarwanda yarateruye agira ati cyambere ni amakuru. Nyamara ashobora kuba atarazi ukuntu icyo yavuze ari ukuri kutavangiye mu bikorerwa ku isi hafi ya byose. Icyo bamwe barusha abandi bagakira burya ni amakuru. Mu isi y'ikoranabuhanga ikomeje gutera imbere umunsi ku wundi, abamenye amakuru bakagira icyo bayamaza barakira bagakungahara koko. Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga, urugero nka WhatsApp, Twitter, Facebook n'izindi, cyangwa ujya ugurira ku maguru hamwe namwe yo kuri internet nka za Amazon n'izindi, ushobora kujya utajya ubitindaho, ariko ba nyirazo barakize karahava. Kubera ko kumenya amakuru gusa ndetse no kuyabyaza umusaruro mu ikoranabuhanga byarabafashije kuko babimenye imbere y'abandi, cyangwa bakabibyaza umusaruro bifatika. Kandi si bo gusa, ahubwo natwe tubibafashamo kubera ko tuzikoresha cyane. Twabakoreye liste y'abantu 10 bakijijwe n'imbuga nkoranyambaga. Twe turi The Fixers. Ku mwanya wa 10 aha hari umushinwa akaba n'umuherwe Jack Ma. Uyu yakijijwe no kugira iguriro ryo kuri internet, akaba yarabayeho ubuzima butoroshye na gato. Gusa yaje gushinga urubuga cyangwa iriguriro ryitwa Alibaba. Iyi Alibaba Group imushyira ku mwanya wa 10 w'abantu bakijijwe na internet. Ubusanzwe akaba ari nawe mukire wa mbere muri Aziya. Ahagaze miliyari 21.7 z'amadolari. Mwanya wa 9 turahasanga Eduardo Saverin, n'umunyabrazil, akaba n'umwe mu bashinze urubuga Facebook afatanyije na Mark Zuckerberg. Nkaho bitari bihagije, yaje no gukora ishoramari ku zindi mbuga nka Quickie, Jumio n'izindi. Ubu muri iki gihe ahagaze billion 30 z'amadolari. Ku mwanya wa 8 hari William Ding, urubuga Nitiz, ni umushinwa w'imyaka 52. Yakoze Nitiz mu 1997. Ikora cyane ibintu bya gaming cyangwa imikino yo kuri internet ndetse n'ubucuruzi bujyana nayo. Yanakoze kandi game izwi cyane yitwa Overwatch. Uyu kandi azwiho kuba yarahereye ku dufaranga duke cyane, ariko ubu atunze miliyari 33.6 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 7 turasanga Eric Schmidt. Uyu mugabo w'umunyamerika niwe wabaye CEO wa mbere wa Google. Kuva 2001 kugeza 2011 yanabaye chairman w'ikigo Alphabet, nacyo kiva kuri Google, akaba ubageze ku kayabo ka miliyari 32 z'amadolari. Ku mwanya wa 6 yitwa Ma Huateng, akaba ari nyiri Tencent Company. Iyi ni company itanga serivisi z'itumanaho mu Bushinwa, haba internet n'ibindi bijyana nabyo. Uyu mugabo abarirwa miliyari 37.8 z'amadolari. Ku mwanya wa 5 turahasanga Zhang Yiming. Uyu niwe nyiri urubuga rwa TikTok, afite ikigo cyitwa ByteDance. Yashinzwe iyo company muri 2012, gusa muri 2020 yacunze abantu bari muri zaguma mu rugo kubera icyorezo cya Covid. Abashyize hanze TikTok byatumye abenshi bayihugiraho ntibigunge. Ibyakurikiyeho ni amateka kugeza ubu, kuko TikTok ifite abayikoresha bagera kuri miliyari 1. Uyu mugabo ngo ni gake cyane wamubona mu ruhame, gusa uba afite miliyari 43.4 z'amadolari. Ku mwanya wa 4 turasanga uwitwa Sergey Brin. Uyu mugabo niwe washinze urubuga benshi dukoresha uyu munsi rwitwa Google, akagira n'indi mishinga myinshi yaba ku giti cye cyangwa se niyo yashoramo imari. Urugero twavuga nk'imishinga ifasha mu kwita ku bidukikije no gushaka izindi ngufu zitangiza, nk'izikoreshwa ahanini zikomoka ku bucanwa na peteroli. Uyu Sergey Brin abarirwa hafi miliyari 130 z'amadolari. Ku mwanya wa 3 turasanga Larry Page. Uyu nawe yafatanije na nimero ya 4 bakora Google, yewe bayitangiriye mu igaraje ry'imodoka iwabo. Kandi uyu mugabo anafite ikindi kigo cyitwa Alphabet, nacyo cyabyawe na Google. Uyu n'ubusanzwe n'uwa 6 mu bantu bakize ku isi, gusa mu bakora iby'ikoranabuhanga n'uwa 3 na miliyari 142.5. Ku mwanya wa 2 niba uzi urubuga rwa Facebook, nta gushidikanya ko uzi Mark Zuckerberg. Akaba azwi cyane mu gukora porogaramu za mudasobwa
hanyuma aza no kugera ku gukora Facebook. Niwe kandi ubu chairman wa Facebook akaba na CEO, akaba n'umwe mu bakire babigezeho bafite imyaka iri munsi ya 40. Afite miliyari 185 z'amadolari. Umva gufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho aho uri hose byihuse. Dusure kuri @ifix.ra cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Ku mwanya wa mbere turahasanga umuherwe Jeff Bezos. Uyu niwe nyiri iguriro rya Amazon. Iyi Amazon iriho ubucuruzi bwo kuri internet yarikoreye mu igaraje ry'urugo rwe. Iri guriro ubu ricuruzwaho ibintu byinshi cyane, haba ama electronics, imyenda, amavideo n'izindi serivisi zigendana nabyo. Ubu ni naryo guriro rya mbere ku isi. Ubu nyirazo atunze miliyari 200 akesha kumenyesha amakuru ndetse n'ikoranabuhanga kuri The Fixer. Waba utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amashajeri apfa buri kanya? Hari amakuru udafite. iFix Technology Limited imaze imyaka irenga 5 ikemura mwene ibyo bibazo. Ubu tuvugana kanda ifix.rawa bikemuka ko kanya. Ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza, ni muri iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu. Ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka umwe. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product.
hanyuma twebwe tukagutumiriza ayandi ukazayishura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.